Ok, ljudje, zdaj pa najbolj adrenalinska vožnja možna v Sarajevo. To je naš šofer Časlav. Dobrodošli na vožnji proti centru Sarajeva. I'm Slovenian, just to know. No, ampak to je laž. And hello from international people. Ok. Enjoying life, enjoying Bosnia. Ja, on ne more biti tiho, on skozi govori. Skratka, mi smo zdaj peljali po eni taki nori poti v Sarajevo. Multi-etnika. David Brewer bi rekel United States She's a photomodel, just to know. She's a photomodel. No, v glavnem, oni nekaj govorijo, mi dosti časa moramo biti zbrana, zdaj ko voziva, poglejte, krasno, kak adrenalin. Kje se peljemo? Peljemo se pa po eni taki industrijski poti, tole je ena ful velika stavba, ampak jaz res ne vem, kako se ji reče. Zgrada Energoinvest. Energoinvest, kaj je to? Šta je to? No, kakorkoli, lejte malo Sarajeva zdaj, ker ne bo in ni bilo časa, da bi ga podokumentirala v celoti, ali vidimo, a bomo šli čez rdečo? Ne, še dobro. Apoteka. Evo, tamle nekje smo pa mi bili bazirani zdaj v Media Centru. Vročina je huda. Media Center je vamo. A ja, okej, Media Center je tam nekje, no. Kaj te svem? Recimo, to je roka, to ni zdaj Media Center. Če bi lahko bi šli tudi recimo v Mostar, Tuzlo ali pa Zenico, ampak to bom jutri, ko se bom peljala nazaj domov s kombijem oziroma z avtobusom, to bomo še videli, kaj bo. No, dajmo malo še hotel Bristol posnet. Malo je v slabem stanju, ampak kaj češ. Vsega pač ne moramo imeti. Ene par nativcev. Možeš na Bristolu da vidiš rupe od granata, vidiš v daljini. On se sad renovira. Da, evo, vidite, lukne. Ampak to je ena od teh stavb, ki so zdaj na renovaži. Veliko so jih že pa porihtali. Evo, zelo glasna tramvajska mašina. Mi imamo pa avto, kar je pa svoj vrstni luksus. Taksi niso baš ful dragi, no. Recimo iz centra do hotela, kjer mi živimo, je bil taksi koliko? 3 evre. Vozi smo se pa ene 10 minut. Ova ulica ide kroz čitavo Sarajevo, počeo od Iliđe, s koje počinje pa sve do Pala na drugom kraju. Bukvalno je centralna ulica u Sarajevu i do svih krajeva Sarajeva može doći kroz ovu ulicu. No, v glavnem, z vseh koncev Sarajeva se sam na to cesto preklopite pa prijete kamor čete. Evo, ful se gradi v Sarajevu, kot vidite. Obnavlja se, gradi se. Tramvajček bomo prehiteli. A ne, koliko fajn zgleda. A tamo lijevo je Holiday Inn hotel koji je također jedna od repernih tačaka u Sarajevu. A ja? Lejte tole stavbico. Tudi ne, no. No, tole pa ni glih zgledno, ampak kaj češ, to je del Sarajeva. Takale respica je zelo fajn. Sad ćemo naići na Koloseum, dakle desno, velika kompanija. Gledajte ovo. Koloseum Club, Casino from Slovenia. Pa to je on, to ti misliš, mislim. On bi nas red po vsej sili izvlekel neke kazinoje pa to. Ampak meni se pa res ne da v kazinojih viseti v Sarajevo. A ne da, reč gremo v pivnico. Časno. Da, danes večer bomo šli v pivnico. Evo, pogledajte, tale del pa že poznate, to je Milecka. Ovo je novo izgrađena, ja mislim, kaži mi kako se zove ova crkva. Kako se zove ova crkva? Evangelistična. Evangelistična crkva, novo zgrajena v Sarajevu, pogledajte jo, kako je lepa. Mogoče se boste pa kaj Slovenci zganili. Oni se delajo norca, veste, zato ker mi nimamo džamije še zmeraj. Ne časlo. Je rekel, včeraj časa, da mi smo res edina državica evropska, ki nima džamije. Kar sicer mislim... Ljubljana je grad jedini koji nema džamije. Da, kar je užas mogoče, ne? Kaj pa jaz vem? Saj ne vem, jaz sem indiferentna. Nisam siguran za čitavu Sloveniju, a za Ljubljanu sam siguran. Pa ni nikjer v Sloveniji, valjda. Valjda, ako nije v Ljubljani, onda nema. V glavnem treba je slediti tirom tramvaja, pa prideš glikavača. Ovdje na ovom čošku je Gavrilo Princip ubio Franca Ferdinanda, prestolonaslednika, evo ovdje, tu.
Aha. Tu su mu stopala, možemo poslije prođemo ucrtana gdje je bio Gavrilo, princip i tako. Živio Gavrilo. Ste razumeli, ne? Tu so ga I sa ubili. tim je počeo prvi svjetski rat. In se je začela prva svetovna vojna. Ta naš Časlav je zelo razgledan človek. Da, mnogo me razgledaju. Zelo ga razgledujejo. Pogledajte tale hribček tamle gor, tam sem pa jaz pred par leti bila. Tamo negdje je slovenačka ambasada, ja mislim. Ovo ovdje je vijećnica stara, ispred nas lijevo. Stari parlament. Stari parlament, stara vijećnica. Da, u Sarajevu svi to znaju kao vijećnica. Ali kaj je to vijećnica, kako bi to... Parlament. Government. A, vijećnica je government, oprostite moji nevednosti. Parlament i government sve jedna stvar. To je pa tudi res, ja. No, evo malo Milecke. Zdaj pa po moje že dosti, ker mi smo zdaj že na parkingu, ki ga že par dni zapored zasedemo in pol ob 2 zjutraj je vse prazno, sam Časlavov avto še stoji tam čisto samljen. V glavnem to je to, gremo dalje.